ebile ke tshepele gore o bile letšatši le monatela la bobedi e sale ke go bona beke ya go feta ka labone ke pentše ke botša batho ke re banna moremi ke bereka le ena radiong a se tšhomi yaka a ke re moroka re a nyadiša ka di-weekend re ba di-mc mo manyalong jwa le go o fitlha ba re bane o tlile le moremi moremi o kae ke re batho ba modimo banna moremi o ile go goroša mathasane ene moremi a re ditšhomi aowa a re ditšhomi ke kgona go ya go yena re dule fase re boleka tse re di bolelang o kgona go tla go nna re dule fase re boleka tse re di bolelang re kgona go founelana re boleka tse re di bolelang mara nakong tše dintšhi nna le moremi re tlhakantšha ke mmereko jale le seke la re ge le bona nna la re o tle le moremi o ka yena a gone molato moroka ke a go amogela ebile ke a go dumediša kgoši yaka e no tšea sebaka se o tamiše batheeletši babogedi le baledi ba rena ka fa ke moka re kgone go bona gore na re tsena ditabeng ka tsela ya mohuta mang prof a ke go leboge malome ka kapa ke gopola le nna ke le ka kua Groblersdal ba re o sepela le malome ka kapa na jale ka gore ke fela ke sepela le monno mong ke mbewe ke no ra shue no re kakapa shue ka bogausi ke no re kakapa kuo we banana mpile ba napa ba ra aui maubane jale moremi o ne le maubane ka sebele so tla re malome ka kapa ke tša lefase ngwanešo a ke go tamiše malome ka kapa ga ke leboge go ba le wena a o a re hlwele gabotse re bile le la bobedi le le botse molato ga ra o bona malome ka kapa re sa le ka tša bophelo re sa le ka tša bophelo ke dumediša magoši ke dumediša mangaka a ga borena a setšo ba theeletše kgolela kgausi ka dikgokaganyong tša leago re a letamiša magagešo re lebogiša le bafana ge ba kgonne go ka qualifya magagešo go ra gore no ba berekile mošomo mo botse ba galabe ba leba ga borena ba lekile ka matla ka mokgwa ba ka kgonang go be go se bonolo fela ba lekile malome ka kapa ke no re pele re tsena ke no re molaetša o monnyane šu go tlo ba le tournament ye e tlong go ba gona ye e leng gore ke tlo direla bana ba sekolo so ka kgopelo ka mo dikolong go ba le batho ba e lego gore ba fela ba ba berekiša kudu go lebelelana le tša kgwele ya maoto ke tlo kgopela gore ba boledišane le bona and then ge ba feditše ka go boledišana le bona ke tlo ba fa email ge re ya mola mafelelong ka lenanego and then ba boe go ke tlo ba fa email ke ba fang yona and then ke e leng gore ba tlo senda tše e leng gore tla be re di nyaka gore ke sekolo sa kae ka lebaka la gore mo motse west e re ke bone o ka re na le dikolo tše 20 tša di-primary re na le 10 ya di high school ya di-secondary so re na le primary tše 20 tše e lego gore le tšona re tlo di direla kudu ke nyaka go bona malome ka kapa bana ba borena ba pala kgwele ya maoto ke nyaka go bona bana ba borena go e ba le dipapadi mo sekolong di-ground tša sekolong tumo ya ka e re ke nyaka go bona go e ba le se sengwe se se diregang go bontšha gore bana ba borena ba ne le talente a ke sa nyaka go dira event and then o kry-ile gore o dirile not event o dirile tournament and then tournament o e dirileng batho ba ya go tšea di-playera tše di šetšeng di le mo PSL ba di tšeša mo and then tše dingwe goba NFD ba raga ka tšona mo gore ba kgone go wina tournament and then ba lebeletše taba ya tšhelete so bana ba gone mo ba tlo yang gona so re nyaka go bona bana ba ga borena ba e ba le tšwelopele re nyaka go bona bana ba borena le bona ba bapala kua PSL so re nyaka go bona bana ba borena ba tloga mo ditseleng bana ba borena ba tlogela go seleka bana ba borena ba tlogela go roga batswadi ka gae bana re nyaka go bona go e ba le se sengwe se ba se dirang so ka kgopelo magagešo ke kgopela gore dikolo di boledišane go ne le steering committee e tlong go ba gona ye e leng gore malome ka kapa e tlo bereka ka dilotše Kenny o tlo bereka ka tšona o tlo bereka le ba bangwe ba e leng gore ba tla be ba appointile go tla go bereka ka
tsona taba tse tša tournament e leng gore re tlo e dira yeah so tšentšhi ke nagana gore ba tlo bolela le Mr Malapela ke yena e leng gore o tla tle a tsamaiša dilo tše ka mokgo ke tla beng ke mokgopetse ka gona so ntle le go senya nako magagešo a ke amogele balli ba ga borena ke be ke no ba ke tsebiša batho gore go sa ba seketle ba re ge re šetse re le gare ba ra ba botšiwa selo so ba sa tlo e bea gabotse semmušo ba ba tsebang gabotse ka kgwele ya maoto ka gore nna yena a ke nyake go bolela maaka nna ke tsebe selo nna ke no ba ke direla bana so ba ba e tsebang ba tla tla ba e bea gabotse ka bokgwari go feta ka mokgwa ke e beang fela bona bonnyane bowe ba nkwele le kae ba gešo nna re gona ke ba gamang mošitwa le tswa kae gae ba ga mošitwa Kgapamadi le tswa mo Kgapamadi re le thuša ka eng ba ga mošitwa pele le ka bolela dillo tša lena ke mošitwa mang Victor ke mošitwa Victor ka mo ke mošitwa mang nna se nna wa ga mošitwa ke nna Joyce Maupa ke mokhapi ka mošitwa ke khapile mošitwa o tswalana jwang le mošitwa as friend yeah mošitwa as friend alright tate Maobane ba fe ditaba ba gešo a re a leboga ba ga mošitwa a re le amogele ebile re le a dumedišeng ka gare ga leno go la pitšentše kgolo gona fa tharolong ya mathata ke nna ka kapa a radio ke Professor Moremi ke Malefo ke Lucky Makua ka mo ke o mongwe wa ba e leng gore ba tloga ba laola mafaratlhatlha kudu re kgopela gore magašo difounu di beng silent sa bobedi re kgopela gore dingaka le dikereke le baprofeta di seke tša bitšwa ka maina re kgopela gore re botšišwa dipotšišo di arabiweng ka mokgwa di botšišwang ka gona se sengwe gape re seke ra bitša mahlapa mo moyeng ba gešo radio ke nto e theletšang ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme re kgopela gore lentšu le lengwe le lengwe le letlang go tšwa go lena ge le fitla tsebeng ya motheletši le dule gabotse e se ka ba leo le lomelago polelo re lekeng go e apeša ba gešo se sengwe gape ditaba ka moka ga tšona nnete tafoleng o tseba gore thušo ye e leng gore le tlo e hloka ke ya mohuta mang o ya go thoma kae a dira eng gore le feleletše le hwetša thušo so ga go sane go gongwe mo re tlo dulang fase ba re le theeleditše gape ke la mafelelo gona more ya bolla re a fetša ge re tswa ka mo then re tla be re tseba gore na way forward re ya go dirang ga re sa tlo theeletšana ka taba tša mathata jwale ye tšantse ke sebaka sa lena sa gore le hlaloseng ditaba tša lena ka mogala boa ga Moremi a di ikweng gabotse re ge re phatlalela mo a be a di kwele gabotse ke tlo bapala setsopolwana fa bagešo ge ke fetša go bapala setsopolwana se ntate Mošitwa ke moka o nape o tie dille ka afawe maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga ntate Mošitwa le ka tšwela pele mongaka la re fa ditaba aga a ke le dumedišeng kabinete ka go latelana ga yona thobela bothata bo nreleng kua ga Mošitwa bo ntliša mo MCRS bothata ke gore ga ke robale go nne lekgotla le ke le šalane le nna morago bošego ge ke robetše goba ke no re before ebile ke robala e sa le ka bo ma 7:06 maybe se le šetšetše se le ka godimo ga masenke and nka se tšhabe ka gae ke re ke tšhaba selo ke ka fao ke feditšeng ke tla mo gore mogalefe ga Moremi a bone polane ka nna ka gore a ke sa ne mme a ke sa ne tate ke šetše ka bana ba gešo a ko mogolo le ge be le gore seemo e ne be gore ka masaete a ka go berekege bothata bo nte e leng mo go nna e ntšhetšego morago ya rasa e ntshwariša ke gateletše
tšatši le leng ya phomella le nna ke kgone go bona gore mara le go lona ka re ile a phomella tšatši le le thoma re ya laeta ka di-light tšeo tša yone ke tsoge jale a impušetša morago o fetša o fetoga sebodi tšatši le leng ke kwane le mme o re ya kgonyeng o ile ga e tla tlo re kwane le founu a ke kwe sele ke forogo sele a makala re motho gane ka re boletše maabane o re tsogela kgonyeng a nna ke tshwere ke boroko forogo ka nako ke sentse ke tsogo nna ke robetše fela a makala re kganthe monne ka re boletše maabane ke gona go se robale bošego a ke a sokola mogalabe kore nako ke šetse ke notopotša gore ba re maybe tšatši le ba tle ba fetša ba phomeletše ka mokgwa ba nyakang ka gona tšatši le le ya kgonyeng le re go diegetšeng tate Mošitwa ke ile mola re kwane ge go ya go dikela letšatši gore ba se sa re tsogela kgonyeng kale o rile ga a tlo mpitša forogo ka rena tseleng yaka ke kgauswi le ge re ya ka sekgweng a o tla bane ke mo kweletše e le kgale e le gona ke phafogang gore gape ka re kwane gore a kgonyeng ka baka la re bošego a ke robale kore ke no dula gore nto ge e tla nna enkgwetse ke dutse kana go tla eng ntate Mošito ka mola gae bothata bo bogolo ba romata tate ga a robala ba šomiša yena ene go ne le nngwe gape phoofolo le yona ba re e fetoga diripa tše pedi ba monna ga e hwetša o le monna e ba mosadi go le mosadi e tla ba monna go ra le yona go ka mokgwa ba e romileng ka gona ke taba gore e swantše ye go tlhatlha le malapa e tše meetse a tšeo iteang ke malapa wa batho e tše dirole mo godimo ga ka go ra rena ke tlo ba sala e tlo rolela malwetse go bokereng mathata a wa itse meng ya tšea ka mo metseng ya batho ge ile go seleka e tlo a rolela godimo ga mmele wa ka ga ke ntse ke tswela pele bothata bo bongwe mo mmeleng wa ka ke na le sekutu mo seduleng sa left sekutu se se tswile ka 2010 July ge ke gopola 2010 July mara e be no ba se thata mara ga bjale gona se bjale ke kry-ile mangelo ya ka e le ba phalatša pele ga ba ka mebele gore mo gomba a se taba gore mo gomba ga ba di bone gape bothata bo ke borwelewa sente ga ba šele ba itsekiša mo be e swantse gore e eme ntse ba iša ka morago Mošito tama wa kgaba man wa tseba o swara kua wa lesa o swara kua wa lesa wa swara kua wa lesa o swara kua wa lesa ditaba tša gago ga di tsamaye straight go ya ka mokgwa e leng gore letšatši la mathomo ge ke theeletša voice note wa gago o be o bea ditaba tša gago ka gona ke kgopela gore nke o thekge ditho nke o wale ditaba tša gago gabotse gore gabotse mo pitšeng tše kgolo ge o šalle o itla mo ditlaišego tše o kopanang le tšona ka kua ga Mošitwa ke eng le eng le eng le eng le eng and then di dira eng go diragala eng ke a leboga e nngwe ya tlaišego e ke e gasana nae ka gae le batho le ke robalang ka go lona le bereka go borea bošego e nngwe ga dibele go tloga beke tše pedi tša go feta ka mo kitchen go thomile go ba le lešata le leng le leng gore le lona a le kgotlelege ke se seng sa ke se ntshwenyang ka mola gae ene e nngwe ke rile ke dutse ka mo kamoreng nakonyaneng tša go ya bo mantšiboeng ga kena le rebiši o ra le kene kua matsenong la ke la tswelela mo kamoreng ye ya lefastere le ke le mo yona la tswela ka ntle e no ba go kgotsa ya felela gona moo jale bothata bo bongwe gape e ba tšona tšeo ditoro ke ne go tepona ke speile mo strateng mara ke tseba ke tepone ke robetše ene le nna ba ile ga ke batho ba bangwe ba kgonang go laeta ba mpotša ba re Mošito o ne go tekwa le wena o tekwa gore wa gata mo mobung le mobu o wa ukwa go gata gore gape mo a wa robala ande nnete gona go so
ke bone gore mosomo ke a šomišiwa ka baka la gore ba bangwe ke fele ke kgona go ka bolela le bona ka re nako nngwe ne ke re hwetša ka metseng ya lela se ke la nagana gore re dile re tepona ko go šomišo ke tepone maga a mararo batho ba gona be ba ke tsamayang le bona mo bošegong be ke kgone go ba bona rapo o ke mokete mara go tloga moo ke ba bonang ge re ya go fitlha mo gae a bona kono phafoga ke tepona ke tsoga bjale ka mang le mang forogo go kile go ba le mo gong le gona ka baka la ke be ke fele ke kwa go bolela gore ge o bona dilo tša bošego ke ne go riala leswiswi ke bone motseng o mongwe ra re le ka moo a ke tse gore ke ile kwa ke no raya ke le mo gare ga seemo seo ba thoma ba re ba nyako ntšoeniša dilo tšeo tša bona ba bolela ka polelo nngwe ya bona e ba bolelang so ba re ba iša motho toronko ga ke nna toronko ke tseba ya maphodisa ba re no ga re moše ga ye toronko nka re nna ba re ee ka re na ke mo nna mo kgopolong ya ka le tsebong ya ka ke tseba toronko e le mafo gante bona ba ba era gore ba mola ke dumele gore re ba boye go ntšoeniša tšeo tša bona awa ya go felela mo a ke phafoga wa ke gae mare ke a bona gore mara nte ke dipotšišang yona ke gore gora re ba ntšere ka mo ke robetse ke ile ka sevele ka re ke kgonne go bona re ka ga bomang le gona go eme jwang ene go tloga mo bekeleng gona go ya pateng mo pateng ya sekontiri a se kgole bjale e nngwe e le taba gore ya go le ka yona mokgwa bjale ke yona a mang a mathata ke nameng ke rwalane le ona ene e nngwe ke boela mola go tate le mme le ena a robala le mmagolo a ke le ena a robala a re dire song tate Mošitwa before ka pele batho ba ba reng ba nyaka go go iša toronkong ke toronko e buang e ba nyakang go go iša go yona ka mogwela ke polelo ya batho ba bošego o ba nyaka go go tsentšha lekgotleng la bona la bošego oh ya ene ka wa ba tseba batho ba goba ke batho ba sa ba tsebeng ke ba gona mola round mara ba bangwe ba ka ba tseba ke tsebile o a go tla go nna re o ntshwara ka letso o ntshwere so gora re o potelela le nna ka mafura ka ria ka gana tsogonela ka re na ke mo ke no topona eno felela gona mo ya le ka tswela pele ka go tlhalosa se sengwe le leng la matšatši ke mantši bua ka mola gae ke fagile ke beile metsa tee ke bua go tšea metsa la tee ke bua ka mo ntlong ke kwa go ne sound ya dikgato man ya buele ka phoofolo ka mo ntlong ka re ne ka moka gešo nka se tšhabe ko tsena ka mole nna le yona nte re tla no kopana ka mongwako ke ka tsentwela mara e gape bole ka re tlou be šetse ke ne mo phasetse nna ke sa le mo taemeng ya kgona go kwa gore ke šetse ke tsene ya boa ka short ke katse mara e purikela kgole o tlo bone gore laetša gore a se ka tsente e purikela kgole a kere ka tseno swara gona mo mara ele e tšhatšhalela go tloga mo go fitlha kwa ke motho a nkere ba lotitegile katse a ne e purika katse gape motho bjale ka mega no e lebelela mara ke no e lebelela gore a kere be ke tlo mola ke e gobatše be ke tlo lekgona o tseba gore ke makere ke tlo bona a tšhentšhitše bosasa mara be se taba gore wa mphenya go ya ka mathata a leng ka mola gae ke no motlogela ka re be nka no kwalela lebati ka bona gore ke rea buang ka baka la re ga ba se ka ke moraga mola ka ba bitša ba ga moremi gore ba tle ba ntirele mara ke ile ka founa ka ba botša taba bjele ke dilo ke le gore tša ntlaediša ka mola gae ga ke ne boroko bana le mahlatse a gana ketse a o sane batswadi o šetse o nnoši ke šetse le bana ba gešo mara ka mola gae go dula nna ke nnoši ka re bona ba gauteng gore
mofelegetši wa ntate Mošito wena o bona eng ke eng se se napang se go kukile gore o felegetše ntate Mošito? Ntate Mošito a ne le motho a ka tlang nae mo radio motse go kgopetse gore o tla sepela le nna ka ge ba re go nyakega motho e leng gore ke sepele le ena ke mohlatsetse. Meloko le metswalle ya gabo a ba nape ba nošana metsi? Meloko le metswalle ya gabo ga e mo gausi e gole ene bjale tabe e thomile go kwagala gapela gore go tloa pitšentše go arawa area o tsamaye le nna ke ga kgopela nna so mathata mantšhi ke motho a phelang le nna o kgone go tsogela mola ga ya tlolola mathata ga nto e riagalang ka mola ga gago ke e leng gore o e fa nna so bothata bjo bogolo bjo ke bo kwangalla ka bona thata ke bothata bjona bjo bja sedula se kutu se se tswileng mo seduleng so se a mohlobaetša ka baka la gore o re ga ke kgone go dula nako nngwe ke ne go dula ka go feama so o re se tswile mašoba a mane kutu sewe o na le nako kae se go tswile ntate Mošito? Go tloga 2010 se šetše se godile ga jwale gabotse ke lebelela wale ka mokgo ke feleng ke population se šetše se godile ka re se right through ga se phunya a se swantše se be le šoba le leswa ke kwa jampoela ene le go fokotša ga go lema le gona ke a kwa ra ke bereke ke gona ka baka la gore mme re kwa ntshape go sekutu se e be le go bolaya mašemo a ka ga go šetše o baka le bohlabirwa e tla ba thata awa le bona ba nompotša re wa bapala mogala ke ne diša ditlhong nta mofutole ba go botša ba ra ene nna ke a e tseba nte le gore e ntšeela maatla mara ke bile le bana ba bararo mose go ntse go le so ka re eime ya gona ga ya ba go ya ka mokgwa bana ba beng ba nyaka o na le mosadi ka mola gae? awa ke nnoši ke kgapa ke kgoroša mogalana o no lema ka mola ntle ke tseme ke a dingwa bela gona wa dingwa le gona patse tsona ke bothata ntate Mošito ke tseme ke rwala le ke beng ke se ka ikemišetša go tseme ke di rwala lela tša nage ka moka bjale kgone go tšwa keng kapere ke nngwe mogale begešo ke sa gopotse ka gore ke lebeletše di-main that is why kgotse o kare ke tšea taba so ke no lebelela dintlha fela ke kgolo ke ne le bothata bja gore ke santse ke tšee motswala ke mosatse be ke dula le ena o boetse morago mara le ena sedimo se ile sa mo fa gore mogala bo o santse a tšee motswalaga a re ga mpotsa a re nna ke a sepela a nka sele ka ba mosadi a bobedi ke bile gona pele ka re badimoši ba ba mpotsa ba re ba nyaka ngwana ka gae o swanetše o tšee motswala so motswala go bolela le yena o reng motswala yena o gona o ba mo šupileng bela ke kgone o mo hwetša mara ke na le ngwana le yena motswala sa le re no tšetša gona mo tšatši leo le tšubeteng awa ngwana a senkeke ka mmona mara ena ke botse gona ba ka bane mengwaga e mekae ngwano ka 2006 ya ba wa 2006 bo March motswala o gana go bontšha yena a yena ba sa gane be ke sa tsebe gore ke tša gešo mona mara ke kgonne go kwa ba bangwe ba laeta ba mpotsa ba re kwa malome a gone e ngwana ko madimo ba mo lebeletšeng pele ke nngwe ya mathata a ntumelang gore apa a ke loke man le nna ke ya kwa re bere taba ditlhong e ka senkgole selo taba ya sekutu ke tlo go thuša ka sona re swanetše re se alafe and then ye nngwe taba ke kwele nngwe e bolela ntate Mošitwa ke ya go se be le boroko ka gae le yona re tlo gata godimo ga yona mosadi o bohlokwa ntate Mošitwa o a nyakega gabotse ge re šetše re ba re bolela nnete fela šifawe o šupeditše gore o swanetše go ya ka malome ane ke sa go tsene gane mogala bjagašo e šetše go ya ka mokgwa ke e boneng le nna ka vision akene e šetše e be 2 basadi ba e be wa ga malome le wa kae
e nngwe a ba mpontšha o mongwe mara wa malome yona ke a e tseba gore ntle le go kwa motho a mpotsa le nna ke e bone wena mmisisi a gešo a gabo ke Jennifer sa be ke sa dula le ena ka mmuša ka re pone so ke mmotšiša nte le nna ke e tsebang ya go kwa ena ka re pono ya mašaka mabedi a wa bona re mafata e sala a maswe e reng a re ke basadi ba babedi ga ke sa gopola re ke moredi ka re ke e bone jwang gora re ke moredi ka re ke e bone be ke re ke bone selo ke motsoša same time ke sa se gopotse ke mmotse ke re ke bone selo ke ka fa yena gore ena wa sepeile a re ena nna nka sefe mosadi a bobedi gomme ke tlile pele wa e tseba gore o swantse a change position Moshito wa bereka ke motho a go e pereka ka go aga a go tlhakana o dula ka gageno ke boetse ka gae motse o be ke dulang ka gona phatlaletso lapa le kae le be le laka ke le rekisitse o rekisitše motse wa boela ka lapeng la geno ka gae go bo go se ne motho a dutsenyane phatlagetše maatla a tate a ba a tšerwe ka bona gore metse mebedi nka se kgona ke metse o aga ke go lota ke leng tša gešo alright o bone gore metse e mebedi o ka se e kgone tlogela wo wa gago wo o ye go lota wa geno go ne mošimana bofedijane ka ga geno ba gona and then ge ba fetša go goroša basadi ba ba bea ka mola o ya kae wena ka baka la gore o rekišitše motse wa gago aowa le nna ke tseleng o ya kae ko nyaka gape go nyaka ka gago gape mola go rekišitše mola besantse ke ga matlala ke ragašo a ba rena ke ga matlala ra mošela ke ra gore o rekišitše motse because of bo swantse o ye go aga ga matlala and then wa e go fetša go rekiša mo o boela ka ga geno o sa ye ga matlala go nyaka setana ga matlala eo e tlile ka morago ba e hlatse ke ile ka ekwa kae maraka go tša motho e le gore ile a e oketša go feta moo ke kwele o re o tlhalosa gore o swantse o be le basadi ba babedi wa ba bola ka ditoro tša mašaka wa bua wa re lebaka la gore o rekiše motse wa gago ke gore o lemogile gore malapa a mabedi o ka se a kgone and then ka moraga gore lemoga gore malapa a mabedi o ka se a kgone mara o nyaka basadi ba babedi o tlo ba manager jwa basadi ba ka gore o mollo mo o swantse a tlabele ga gage gape a ke go arabe lapa laka la gešo le laka le a weleng ngaka go ne le different mogala wa ga moremi ga ka ria ka mokgo ke tlileng mo ke tlile ke tlo sepela ga botse then o tlo kgona go manager basadi ba babedi ke sa gešo alright mošitwa o boletše ka skutu o boletše ka taba gore tatago ga a robala o a šomišiwa le ge o sa re botša gore na ga a fitlha ka gae o dirang re sa emetše o boletše ka phoofolotsuku ye e leng gore e tlaiša ka tša thobalano ge e kry-a mosadi e titira monna ge e kry-a monna e titira mosadi ke kwele o re tšatši le e phumeletšeng ga wa tlhalosa re ge e phumeletše e dira eng and then o boletše gape ka taba ya gore o ne le go lora o le nageng kore le no sepela le tsena ka metseng le dia eng and then batho ba o sepelang le bona bošego ba bang ba bona wa ba tseba ke gopola ke bola le wena ka founu ke go botšiša gore jwale ka baka la gore bošego le ya kopana la dira tše le didiang and then mosegare ge le bonana wa re mosegare ga ra tlwaelana mara bošego re kgona go sepela gabotse go kwele gabotse ke gopola ka mokgwa o botšišitšeng ke nnete a ke phele le bona ke phela le mmeo goba ke phela ke nnoši mara ke maka ke tlo bona ke nena bo bošego gore le nna ke tsena kae moo le go nolo ratoronyana ke ntša go se kwagale wa tepona mane wa sepela mane gore o ka e hlatholla bosasa goba wena wa e buša mo kgopolong wa e saka seka ya gana ga etle wa e bona re ke nta gore wa topiwa ka ra ke šhele ke makala mo mosadi ke nagana re mara toronyane e le ya go no nyarela bošego ele
ga e kwale da se ke re ditoro tša go hloka mogola ke ke sa nkgoneng ka selo ke ntapisa fela mmele go no lapa ke se ka bereka ene mo o ne le bothata bo bongwe ka malaga e nka thoma ka re ke a bereka goba ke re ke a gola e be ke hlakahlakane matšatši a go ne bokaonenyana mara ke lapa mo e leng gore le nna ke a bona rapa se mmereko boo kana mongwe ntapisa gore ka re ba re ba ile ba dira mokgwa gore ba mpha ka bobodu ba go loile ka bobodu kore ande bjale ne bela rena ka tlhagwa se nna sebodu ke kgona go bereka ntlo mo ke nnoši mo nke be go bereka batho ba be ke ne polane ke sware kua ke sware se ke no bua ke e kopantše ke le one man e ka tlhaloganyo jaaka mara wa tsa ntate Mošito mane gape tabo e bolelang ya gore motho ba kgono moloya ka bobodu e nyakang ke re e lebelela gape o ka re wetse batho ba bantši ba kgona go itela go tlhapa ba ile ba ntite ka nta mohuta ta diša ke re monne ka se ka tlhapa ya o no kgona gore no ke tla tlhapa gape ke tla tlhapa bosasa jale mme o ka mo o bonagala le go kwagala go phela le ena nakong tše ntši ka go itia ka moleko wa bobodu ebile o feleletša bobodu ko bo go tšhabiša meetse mme o nkana a sa phentša go tšhelela meetse and then o fentše go tifula po awa ke ile ka boa ka pela mo ke buile a era gore o tla fetša nako e beke a bona o nemo gore no tsoša ke seporofeto fela ntle le time ba no ra ba re awa mogala o iteilwe ka morara ya ba mo e le gore awa ke a tsoga tse dilo gantša ke a dirile ke taelo fela o seporofeto fela o no se kry-a o napile o tsogile awa Mošito tama ntate Moremi Ashu o ka rata se ka botse pele mohlomong ka go butša putšo e nkore ke kwe kgopolo tša gago le ditumo tša gago ditakatso gore ga botse mo bophelong ba gago o nyako te pona o le monna wa mohuta mang a le kae ka bophelo mohlomongwe se ke se tsebang seo a ke re ko šala dineo tša bagale mo gonna motho ba di dira botse a ya re fepe ke tlo wara no ke a ibutša go njwa le ya rabe o fete o motho ba di a o so thwase all right me ke ya raba ka gore ditaba tše tša go phuthologa ga seemo sa bophelo ba ka ke nno ke lebeletše tša gore ke kgone go bona mo bagalabi ba jaaka gore ke gate gore ke nyaka go tepona ke le monna ke lebeletše metse yaka ebe o ya go ya le ka tumo yaka le ka tumo ya bagalabi gore ke kgone go tsoša leina le la gešo ka Mošito ya gore mo ka moka go no kwa Mošito mo no kwa Mošito le gore ke fetse ke be Mošitwa nnete ke be ke nyale gore ke bone ke le monna ke aperele kgaisa ke le go nyala sa bobedi ke moruti nna ka tlhago e seng wa go kgethwa ke setšhaba wa go fiwa go ntwele ge re bolela sego o moruti wa kereke e rileng goba o no ba moruti mohlomong wa gore ge o dutse le batho o pentse wa tsopolela mangwalo o ba agiša jalo mangwalo a wa tsona te tlaelela le la mmoledi la gore nte nngwe le nngwe na le nako a se nna motho le ona ke a tseba mara a ke re timo a kgethilweng ke le godimo go ya ena o bolelang gore o tshwanetse o nošetšwe le ka mangwalo gore ge o dutse le batho ba kgothatsa ka taba ya boruti bo wena o reng a wa kgetha ke batho o kgethile ke le godimo o ka kgothatsa jale wena o ne o dula o ba kgothatsa ka lengwalo le lefeng a gantšhi ebile a se mantle ke nna ba ke sa rata o dula ka gara batho
Okay. No, e gona mo nka bulang le batho mme pele ke like gona kwa saetela ke a se mo ka se mo ke nyaka ra ke dukile motho o bona mogakolo wa ke nele tša gore ba re motho ke mosadi gore a re monna a kgotsane le mosadi ga e gona nna ke nyaka motho e le gore tlhogo wa gago ga ke nene ke ne kgwetsa ke nele monna gešo ke theetša mo Okay. ka motlhogo Oh yeah. ga ka lebelela gore seemo sa go o bopegile bang ke theetša tlhogo gore ga re bolela empotšang jale ke mo e leng gore ga ke lebeletše ke mo ke kgwetša re bophelo ba ka ke re le nna ebele le nna kgwetsa ke sa tlo ke sa tseba way forward gore le ke re ke jubitša di ebile nno mane ke shapa mo ke bona ke nonnenyana ya Moshitwa ko mpotše mo ke kwele o re o na le ngwana le motswala go mara ngwano e ka ba wa 2006 ga se nke o mmona e fela ba ba kgonang go bona ngwana o ba kgona go bona gore ngwano kwa Moshitwa o motswala o go ne le mahu mediro ga neng ga nke le bonana mo ebile motlho mongwe o kgonang go bona ngwano wa lena le ba babedi gale ke boa gale nna ape ke bolela taba tša kua bo mohlala o tswana mara e bone le mediro re ya kopana a ke re gongwe le nna nka no go fa mohlala ke dula mo Mtedi ga ge mogolo ke sebediela mola ga molao se go ba le mahu mola go ba le mediro ya manyalo ditlhopolopolo tša maswika ke ya ke kopana le bona ba le ba kua ga ge mogolo jwale wena from 2006 ebile ngwana ke 2025 o no kwa ka batho gore o swananyana le wena kwa gago motswala le a bonana ga le bonane and then taba ya gore le swantse lenyalane le itiša ko kae le itiša jwang ke ka fa ke nyaka gore mogala ba ga moreme nka nkiše nokeng ke role dimela dimelwa tše di tlo go kopantšha le motswalago a everything na wow sorry a kere ke ngwana malome madi ke ya mateng bona ke no ya gate apa ka boelela gantšhi ka kwa thokeng o ile ga tena no gate aowa magalebe ba bantši ba botša kere ke mo ba nyakang ngwana mo tswale o ka yena motswalago ke no ko ba re o ka tsimanyane ke ya monyaka ke kgone go mo fitlhelela tsimanyana ka mang ke thoko gore ba re o kgotha seng lebenkele ke tsebe a ke rubele le ja gore ke kgone go putula ke ka isegile batho tsela yane ke a e tseba gore ke sentse ke putleiwa bele ke shota mogale ba ga more le nako e o e tšeang o dutse mo ga o nagane gore ba busy ka yena kua ebile se gale o tla kwa ba re o ntšhetšwa dikgomo a gogela bagalabi a ka sentšhetse ke motho he bana ke a gana ya ora ga e le gore o ntebane eh a go kgonege okay ke a gana mo ba ke dumele jwale ge o fetša moremi ya fetša go go thuša o e ba le masatse o kry-a mebereko and then o nyala motswala o boela kua go laganneng go ba mosadi ya bobedi go ba o nyaka o mongwe kua nna ke tenyakela bana nna ena ka ena ga botse ga ba ke lokile o nyaka o mongwe mosadi ora o wa tla go tla thuša o a tlo thuša motswala ao tshile le ka mola wa mofuta kua bo motswala ba gona ke tla phopalesa jwale o nyaka bo motswala ba babedi a go sa a e le gore ga e gane a ke re wa ka lebe ka mogola gore moagoša ba nyake motho a no nyalela batho go ba nyaka o nyala motswalao dijo ke re ba re fe ka moka ba kgone go bela ba mpolaiša tlala because of go kama ka ntlake pele nna tlale ba nnang e ntapišitše moroka dilo tše dintšhi tše ke di kwa mo go mokgalabo ke department ya gago o boletše ka taba ya batswadi ba go se robale ke nagana gore jwale ka setlwaedi le ka mebereko ya badimo ye o e diretšeng ba bampele ba tla robala monno o boletše ka tokološi ba bantšhi ba šetše e ba fologile e tla fologa monno o lla ka senyama se e leng gore se mo go yena se mo tswalletše ditsela ke tlhoke kwa ba re ba ya nokeng ka labara le lengwe le lengwe o tla ya go hlapa ke kwele a bolela gape ka ya gore ge o ka mo swara ka diatla tša gago awa motswala o a boa motswala o a boa ebile ge go kgonagala
o tlo tšea motswala ba boa go nyaka motswala o mongwe gape ya ba bo motswala ba babedi ba hlakanela yena re no molaka letšatši botse fela gore o swanetše a tswe ka lapeng a šutelele baratho ko mogolo o godile a bele ga gage mo e leng gore o tla kgona go tepetha sehuba re ka gaka ke ka mo and then le bo morwarrage ba tsebe gore ga a buta bona ke kae ke nagana gore ge e ka ba mohlho mongwe ba moeleditše goba yena o ne o bone le sephetho sa maleba gore a rekiše motse a boele ka gae a ya ba kgopolo e botse ka baka la gore ge o rekiša motse o e leng wa gago o boela ka gageng then ga gago ke kae e tla ba mathata ka gore ka nako nngwe re imetša modimo le badimo ka mmereko moroka ka baka la gore badimo ba mo file maatla a ne le motse o e leng wa gage and then yena a tšea motse ola o rekiša a boela ka gae gomjale o ka gae so go ira gore ga a šalela a boela ka gae o te kokeleditše responsibility ya go gapa bophelo ba gage a tekagele dilo tše e leng gore yena o a dinyaka mo bophelong mara ke rata tumelo ya neng le yona ya gore ge mokgalabo wa ga Moremi a ka no ntshwara a ke ile malapa ga mošito a ema digotlane di tla kitima ka gae kgorwa ga mošitwa ya ema go hlemo go bolelwa ka fane ya ga mošitwa jale eno e gapa moroka re kwe gore o ikwele jwang o ka ba thuša jwang go tloga mo ene ke matakepete gomme le bothata ba dipheko mogale ba gešo sa le kano le taka a ke re badimo ba re ke ba kgopele tshwarele ke kgopela gore o tlo nthuše wa tseba ka mokgwa gore o tla di bereka gore ke ba kgopele tshwarele ditaola ke tšamang ga ba di neela nna ke di bona tsele nna ka di feta pele mošitwa ge o bolela o re go nne le ditaola o bolela ka taola tše di leng tseleng o beng o di feta goba o bolela ka tše e leng gore di ka gae go nwa ke le pateng a ka ditopa ka re a ka tseba gore ke tša batho gore ke tša badimo di le ka naganela seo kare di tšweletše moyeng so di tlanye e le tšhorse mola ke naganala ke tsebe dipheko mara bengile a jare jela di feletše 2 times ke ya gona mo ke reng ke nee ngwana gona ke ya moga malong ba di kgothola ka ke lebelela ba bušeletša gape matšatši a manke tla gona mola jara are ke tšee ke tša batho ke tša badimo ka be ka fetša ke ile ka metseng ka re mo ke o kolobetša tšetša mo a ke bone ka re mama ba nyaka go nna bjale o ka re selelo sa bona ke taba re ke tšhabetše ke kerekeng tsoko ka mola kerekeng barao ke tlo wela e mogalang ka re ke beile merero be ke tlhoka bona mbona gore ke apere hempe tlhoua be ke hloka hempe be ke hloka kore e ba be le mathata mara ke ile go tswa ka mola le nna ke a bona ra bua le ge nka emiša kgarebe mona e ka sentebelele ke epere mara gante mara motho ko ulango a boa ke mathata a mang a e le gore ke ne bothata ba bone ba nyaka tshware bona ba mpoditse le gore ke berekiše pudi mara bjale bothata a ke tseba ntse ba mpoditse mogale bo wa gore ke mogopele tshwarele ba mpoditse gore ke mogopele a mpotse gore dipheko ke tša gagwe o ne gore tshware nna ke tse gore bjale ke monaganele gore pheko tseo ke tša gagwe mogale moroka nke o no mo fetola o e gatagate o fete and then ba re emele ka mola batho ba eno a ja ko bose ka fale ntate mošitwa re tlo bereka so go sasa re ya nokeng re ya go hlapiša ra tloša maswiswi ra tloša meleko ge re tloga kua nokeng ra tloga le ditaelo tše di feletšeng tše re di diretšeng ko nokeng ra tla ra bereka ga mošitwa ga mmogo le batswadi ba robašiwa then taba ya ditaola ke tlo go lebelela gore mokgalabo ke mang o nyaka eng ga a nyake eng taba ya motswala ke tlo go lebelela gore motswala re swanetše re bereke jwang ka ena le wena gore le kgone go gahlana tene taba lena e kgone go loka e be gabotse bana ba gago mošitwa go bohlokwa gore ba be kgausi le wena motse ke a dumela o hloka go ka berekiwa ke duma gore le wena
o tlo tsoše motse wa gago o be le ga gago. Dimpho mošitwa o na le tšona fela mmele wa gago o wa bajwa dikutu tša re di alafe di fole di tloge go wena gobane sekutu kudu ga se go tswile mo diduleng nako nngwe ga o senape o kgona go se kolomaka ga botse ka re ga o se bone. So ke tlo go kolomaka sona ra se alafa sa fola terekere mošitwa ya kgona go lema. A re pele re fologa mo re ya ka kwa thoko go le mošen wa gopola re ke rometse ke bagalabi ba re mo wena ba gešo Moroka. Thank you. O rometse ke bagalabi re tlo go thuša ntate Mošito. Thank you. no fela mare ba tsebiše gore bosasa kane ba bolela ka taba gwane ke boletse le motho bjale ke tlo ba wa maaka wa mmakete bosasa ba mo tshepiše gore a tle koo aina ena ntate Mošito I am market. I am market and then nako nngwe le ye nngwe ntate Mošito a leng free a tle and then re tla mo iša nokeng. Re a leboga. thank you Utse community radio gona fa le gona 96.3 FM. O listen Shufi. We sing glory. A re a leboga ka gore yalo Moroka a re a leboga ngwanesho a re a bue re kopane gape baleng a palapala bobedi ba e le go gore ba go rogile ga jwale e tla re ba le ba sa nwa tša maatla ka fale boja ko bose monna re be re amogela ba re kwa gore bona ba re swaretse tša mohutamang a ke no tšea sebaka se ke go fe sona ke moka o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka ke ba bapalele setsopolwana le melawana ke moka ba tsene a ditabeng Moroka. Ke a leboga malome ka kapa magagešo re a le tamiša le kae batswadi re gona na re gona ke ba gamang Thwala tate ke mang ka leina ke Steve Sesi ke Nolita Thwala Nolita Witness Thwala a go gopwe Witness o tlhatse. all right le tswa kae gae ba ga Thwala Marapo all right malome ka kapa o ka ba bapalla melao ya kgašo re a leboga ba gešo re gopela re difounu di beng silent sa bobedi re seke ra bitša maina a dingaka ba porofeta le dikereke ka maina re seke ra bitša batho ka maina mo moyeng moagišane no ba moagišane a rena ngaka ke ngaka tsoko kereke ke kereke tsoko moporofeta ke moporofeta tsoko se sengwe gape ba gešo ga re tsenane ka ganong ge re bolela ge e ka ba mohlomongwe o mongwe o sa bolela o a kwa gore ga leme tšona o no emiša letsogo ke moka re tlo go fa sebaka sa gore o tle o a bolele se sengwe gape seyalemoya ga senya ke mahlapa ba gešo polelo re no e apeša gabotse ra e apeša gore lentšu le lengwe le lengwe le le tšwang mo ge le fihla tsebeng ya motheeletše le fihle le dule gabotse le seke la lomela ka gare ga tsebe ya motheeletše se mafelelo re kgopela re dipotšišo di arabege ka mokgwa e leng gore go swanetše ka gona se sengwe gape re kgopela nnete fela tafoleng gore re tla re kgoneng go tseba gore na gabotse thušo ye e leng gore mogala boa ga moremi a ka tla lefa yona e tla ba ya mohutamang ke na le setsopolwana fa ke a se bapala ge ke fetša ntate Steve Thwala ke moka o nape o tsene ditabeng maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši ntate Steve. Thobela Thobela nna ke tlile mo radiong mabapi le tše di mmakatšang mo bophelong ba bana le nna ga mmogo le mmangwane le ga se gona ga ke tse gore nka e tlhaloša bjang ka baka la gore le re se ka re bitša batho ka maina a ke re ge o re mmangwane o e boletše gabotse ga go swane le ge o re mmangwane ke di bone mmangwane Joana mmangwane mamang Thobela ke kry-a bothata mabapi le ausi wa ka wa robetšeng ausi wa ka go raya gore ile a bolokwa
nna mara ke patelwa ke gore ke utelwa ke sa tsebe gore gane sebaka ke bothata e ka beleng ka baka la gore go lwadile go lwala ka mohlola mathomo nna bobedi ge ke re ke ya ko mohlola ka hwetša gore awa ba re ga a gona o ile docteng awa ka boela morago ka baka la gore le nna ke motho wa batho ke motho wa go thuša batho re go ka tloga ka kwaga freeze ge fa ke lo epa pheko go be go kena founu ba re awa a o se hlokofetše o hlokofetše kae o hlokofetše gona mo ga gage batho awa no a ke tla feta ke le bona mo a ke a feta ke feta ka kwa lapeng la gage awa ke kry-a ba kgobokane ke mmangwane le bana ba gage le bana ba ausi awa ke a dumediša ke a nyaka go tseba gore go diragalang ba re awa ka nnete o hlokofaletse mo fela rena ga rena dijo ke kgale re dutse mo a gona dijo mo ntlong mo ka baka la gore lenane ke tswa mo ke tswang gona go ke romme ke badimo ga ka tshwara selo mo potleng ke ge ke tloga ke yo nyaka motho mo ka bogausi gore a nthuša ba fe tšhelete ba kgone go reka dijo ba reke leseba awa go ba ka mokgwa ka ba neeletša ka ba botsa ka re ka baka la gore ga ke tsebe gore nna go diragala eng gore ausi a ka kgone go bolokega go ra gore ke boele Pitori cause of ne ke na le batho ba ne go tshwanetse ko ba bona Pitori and then ke tlatle ke boa lena shalang le hlokometse mo awa ke ile ka masa frugo ka tsamaya ge ke boa ke fihletse kwa gae kwa ka baka ne ke tshwere merwalo ngwana ausi aka wa hlokofetseng ausi aka wa mathomo ile a hlokofala kgale le yena a be setse ke mfounela ke mmotšiša gore go bereka ga bjang a rawa re sa emetše baruti ba gage ba etla rena re tsebe ka gore go diregang ka baka ke bona ba tshwereng dipoloko tše ka re okay gona ke tlatla frugo awa ka robala frugo ke tshwanetse gore ke ye kwa a ba tsetša foune ka pelanyana ngwana o sa re awa o seke wa tla re bolokega ka moga koko ka moka re lo bolokela ka pelanyana ka kgone o nagana gare okay ke nnete ka baka la gore a o simolaegileng gona o no tswile a ntše a fapana le ena mmangwane ba baka bana tšhelete tše tša di-foster care ka baka la gore ausi aka na golela bana ba ditšhuana mmangwane yena ka bena le yena a be setša kenne gare ga taba go kena gare ga taba koko ka na sa phela a be setša ngwadiša koko lengwalo gore ge koko a ka hlokofala koko a ne setša lwala a re ge koko a hlokofala bana ba tshwanetse ba boe ka go yena gore ke le bone lengwalo le ke le bone koko ka yena ka bena a re mphe dipilisi mo go toropo ge ke bola lae ke bona lengwalo malengwa le maina bana le leina la ka le gona aowa bana mostabe ke taba ge ke bala aowa bana ba ke ba ana ge nna ke hlokofala ebile ba tswa go le gatisa stamp police station ka emela koko ke gore a be kaone neta ga thoma e ba kaone ka re wa tswa koko a ke gane o nkgodišitše ka baka la gore mmaka o ba bajwa ka ga tlhaloganyo le gona o lwadile re le ka gae gore re tswa re ga gabo rena gora gore ka baka la gore papa na so hlabiše a nyetše go ba le ditifikate go kotse gore a hlabiše gora gore mma wa lwala gora gore re boela kwa ga gabo mma and then ge re boela kwa ke makala bjanong tshwanetse re fetele lapeng la mmangwane re o dula gore re be bana ba gaga ka gana nna ka re nna mphumule a ra wa ko ngwadisitše lapa le gore wena o tlo hlokomela ngwana ka ra lapa le a se la gae ke la gabo mma ka gona gore rena mosa ke na seabelo ka ntlogele nna ka baka la gore ke godile ke bona gore na ke tswela pele bjang le bophelo a gana re aowa go na le gore o tsamaye o kgolo ke na le stance se ba mphile sona no dula mo ka baka la gore ga ke tshepe se le gore ka mtshwana ke tlo robala ene bana ba a ke ba tshepene go le mo kgausi le lapa le go kaone ka baka la gore o tlo kgona go bona and then lapa la ka la kgona go kry-a tšhireletso a wa ka amogela go amogela gaka
wa kokwa ya ra gore bjanong wa re tlogela ga re tlogela go ra gore bjanong mmangwane shetse thomontšha taba ela phephelela ke le boneng bjanong o bolokile Saterdag bana Sontaga šiba ba tšewa ba tsamaya o thomolwa le ausaka gore ausaka o tlhakiša bana gwa reng ausaka tšhaba kae bombalentle kwa a re ga boa ka one le ena na se tša mo senye gore se ka hle re sa kwana le ausaka o itse ga bona ke maketse go kokotwa mo meako ka mogaka ka mo ge ke re ke kry-a ka ausaka ao aus ka go ya go tsamaela wa ntaela a o sa mpolediša le difounu kgane go diregang aowa ke tlile gape ke lwa le mmangwane gape o ntshwarele gore ke lwe le wena ke tlaletše ka baka la gore ka mola wa nraka ka re ga go raka ka mola nna ke na plan sa go ko ronya ke stene nna ke tla provide ka masenke o dire mokhukhu ka gore ka mo nna ke nyetše lapa le a isa lla ka ke nnoši go na le bana ene mmago bana ba lena sala ile ga boa ke lapa la gage ena ke na gore nka tšea sephetho ka ntle le yena at least nke be le gore re boledišana le yena and then gore wena ka bona re ka dira bjang so nna ya ke na le maatla gona gore wena go tloga mo a re mola agile kwa a mlatelela gapa a ntšha nna a morago o a boa bjanong yena ka boyena o re ke kgopela tshwarelo ngwanaka ka baka la gore bana ba ke bona ba re fapantšitšeng ba re wena ka boena ke wena o bolaileng ngwana geno ene ebile go na le noge nngwe kgole a hlogo tše 7 ka mo gae ka mo ke a gago he bana ka modimo o re ke go botša nnete and then ba re bile o na le tšhwene tšhweo ke re he bana ka re bana okay ge ba go botša ba re ke dirang ka tšona ra wana ke tsebe gore ba re o dirang ka tšona ka re mmangwana wa tswa mo tšhaba community nyakile mpolaya ka yona ntwe a wa tseba gore community nyakile mpolaya na a re tlotle re di bolela a ba tsamaile ga boa le dikgogo le di-bripek a re badimo ba moromme gore a tla tlo phahla ka mo and then le nna ke khuname le yena taba e fele wa bona ka re a wana ke na bothata mara ke a go tswa gore ausa ka go diregileng ka ena ke a go tseba even no ke ntho eng go batsa mo because gona tšatši ke tlela ke dipono ke robetse ke mona sepela strateng a apere diaparo tše ntsho la mathomo ke mona tsa male ngwana go bušeletša la bobedi ka mona feta ka tsela ke robetse mo ponong ge ke thoma ke re ke a goelela go ra o no nyamalla la boraro ka mona ke le toropong mo ke berekelang gona ene le gona ke robetse nna ke pono ke re ka mo goelela o no nyamalla jaanong ke a nagana ke re mantabe ya go apara boso and then ke mmona ditseleng mehle le mehle e ka tla mpha problem go ba fa bana ba gage problem ka baka la gore sa le go diragala tiragalo yeo a senga a ba le ka yena ka bjena a feleletša mmereko wa gage mo baneng ba bana ba a ba hlapa a o sa fiwa pudi ga a diriwa selo ge ke bolela le yena o re e gona pudi tlatla di fele bjano go tshwenyega nna ngwana badimo mo moyeng mose ene ntho e mmakatšang ka yena gape sebakwa se segolo ka nna o itse ga etla ge ke e tswa bongakeng ke gorogetše ka kwa ka baka la kgomo ye ya batswadi ba sa itlhabang ka gore le ga gešo mogolo warra nkore ko go tsena ganong aga taba kgolo ye ke naganang gore ke yona e kabeng e go gapeleditše gore o fitlhe mo ke taba ya gore ke saba ya gore Sesiago o hlokofetše ga ke tsebe gore and then Sesiago a hlokofetšeng ga o tsebe gore o boloketšwe kae ke go kwele ga botse kua voice note-ung ga o tsebe gore o boloketšwe kae and then ka nako ya lefu mmangwane yago ke yena a dirileng ntho nngwe le ye nngwe
a nnoši go ya mmušareng go bereka ditopo dilo tše ka moka ga tsona le go tla le setopo ka gae o be a bereka a ne a nnoši jwale ke makala o sa e sware o swara tša maina le go phumulana dipampiring. Thobela ka mokgwa wena ke go diretseng voice note e ka mokgwa nna ge ke tlina kwa ga kokwa ka gore o ile o bolokwa gona, and then bana ba ka ba ile epa ngwakwa usaka ba rometse ke bona kwa, and then nna ka bona ba mpotsa gore ke tline mo ba tlo bolokela mo ga koko mo, wa bona gane ba timetsa mohlala gore ke se ka kgona go batamela. ge ke bona go setse go lata ke thomo founa bjano ke founela yena wa mtlogolo ka reng o ile o hlatswa setopo le ngwana mmangwane. ge ke ba foune ba rena re busy le mohu re mo moshara ai ke tlogo ke ra ko hlola bana ba baka ka kwa dirapeng. ge ke fihla ka o ka kry-a bana bana ba gona bjano ke thomo makala ke founa gape ngwana gage o ba reng ke o mo mogolo ge ke re ke mfounele a dropa phone ka ra go na le ntho e diragalang. ge ke founele o e wana balwetse baka a etla ka koloi and then a fihla a tlo ntša marapong, and then go tloga mo ge ke ya kwa lekong mahlatse ke kry-ile gore mmangwane ga a so go roge le topose. ge ke tsena ke tsenne pele nna kae ga kokwa go ba ga mmangwane ga usaka ke re ke montšhitše ka baka gore ne ba ilwa ka mo ga koko a ya nyaka stand nna ka provider ka masenke gona mo gane bo mmolokela gona kwa nna kwa ba fontshwaretšitše letlapa ka bom šua tswelelela le stopo o nnoši ke ngaka gape gona moo. Mmangwane ke ngaka ke ngaka gape gona mara ke sa tse gore tso thwasa kae, nna ke tso thwasa ka kolobe yena ke tse gore tso thwasa kae. o boletse gore mo go bana ba gone le o a bonang mmage go na le o ile a re wa molora ile a molora le yena ka teng mo yena le yena ka ditlhalošetša o mofe ke ngwana gage thuo ke ngwana mmangwana witness mofe le kopelwana le a o right gona madutšeng ene o ja kopelwana le o le bušetše ka mo go yena ka mo o ngwana wa mme o ba bolang ka ena ba reng o hlokofetše right ge mmago a hlokofala bone mengwaga me kae ke na le 20 kgane wo mogolo wena o ne bokae go nduale 24 eba alright nna ko go balla mola go bo 14 man ka lekhula mmago bo šetse o hlalefile mara dilo tše ntšhi ne ke sa di bone ka leitlho le le straight mara gannyane ka ga gene o dula le mang no ke dula le ngwana gae le bana baka o first born ya mama and then ka kua gae le ya robala aowa molato nako nngwe ngwana ka o monyane rato lla ro bona dilo o bona kgogo and then like ebile a sena fela lo mogolo la mathomana a sa robala yeah and then a le robale because of bana ke bona ba bonang kgogo wena ga o bone selo nna a tsang ka bona se unless maybe ke fila gore ke ska robala or sometimes ke no fila gore ke gashe ka letswai or ke gashe ka something yeah ba re o ne le go bona mmago wa hlokofetšeng o mmona ka sebopego sa mohuta mang mohlho mongwe mo ditorong le mathomo ke thomo mmona after ba fetšo mme sale ka molora re le ga malome ge re le ga malome malome a go foo okay ke lora ke le ebile ne ke se ga malome ke le ga kokwaka ke tloga ga kokwaka ke ga malome ke go na le gate mo gare ge ke fihla ka mola ke a mmotsiša ke re malome a bona dipampiri tša rena tša insurance mona re šetše tšhelete ya insurance then ga ke fihla ka mola ke re ke ilo mmotsiša ke kry-a a gone motho ke botšiša mama ge ke re mama dipampiri tšele tša insurance re di beile kae a tseba gore di kana be o lora ne ke lora okay ge ke fetša ge ke tšwa mola ke hlakana le malome ke marala ke re pampiri tšele tša rena tša insurance a wa di bonana aowa motho la mphetole ralwa
ka a tšhaba ge ke tšhaba o nrela gore wena o tlo kgwela masepa ka re okay ke mang ke mama ke lora mo torong ke bona malome a nrela so akere okay awa ka e tlogela ka nora maybe ke toro fela then after that no ngwago ka tle ka molora le sethogeng and then mo a leng go le susu and then o ka re apara so then ka tle ka molora gape no a segale gape ka tle ka molora a tlile gae a fihla a kena ga a kena o kena ka Mokhukhung street fela ga a kena ka Mokhukhung o re mo go nna o re yo gape ke tlile le lokišeletša mokwe le dulang gano a le sampotse gore mo gae go senyegile ebile o tshwara masenka ga a tshwara masenka a le awa so ge ena fetša go kena mamogolo kokwaka e leng mamogolo wa gage ka koloi ga a kena mama wa tšhwa ka monyako wa Mokhukhu o ema ka mo lesaeteng ga ema ka mo lesaeteng mamogolo wa kena a fihla wa re dumediša ke rage o re lešapo ke re ea wa re raete o re ne ke nyaka go fa tšhelete ke mmotse ke re na ke shapo ka tšhelete ye ke na le yona ya bana baka e ntirela dilo ka moka so ka tšhelete ke shapo cause a ke nyaka gore nromele tšhelete khatheng ya ka e tlo titlainiša 350 ke mo fetola so o re okay ga ntse a bolela le nna ke bona mama o ka morago ga gage ge ena kena a ntse a bolela le rena tšika ka mo ntlong o tsamaya exactly ka mokgwa mama na a tsamaya o kena ka Mokhukhung wa tšwa ga ya tshwantšhe a tlo tswa ka monyako so mama o mo rasetša ka mo ditsebeng so o rasetša mang o rasetša mamogolo kokwaka okay soanong a mmone ene then nna ke a mmona mo torong wa mo rasetša then ka phaphama ke kwile toro ya mathomo o be o etswa ka ga koko ya ka ga malome and then wa bona mama a le ka ga malome and then wa butša ka ditaba tša insurance and then malome mo torong a go botša gore o tlo kgwela nto o sa e tsebeng la bobedi o lora mama o ka sekgweng o bonagala a se apara mara a le ka gare ga leswiswi la boraro go tlo lora mama ebile o mo lorala mafelelo o mo lorile a tlile ka mo gae go diragala toro yewe toro ye ya mathomo ya ge o te pona o botšiša ka taba tša insurance malome a re wena a re o tlo o kgwela le fela o ile ge o e senka wa nagana gore e ka be e bolela eng a zanka ka ena gana ke ile ka no itlogela ka nore maybe ke toro fela le gone ebile tora ntse tlile e le mosegare o ka re ke pono so nka se re ke toro because of ne ke dutše ba nrakile sekolong ke latetšwe ke boa ka dulenyana mo mpeteng ka no tshwara ke boroko then ke re ke lora yona ka re tsoga sometime ebile ga zanka e latelela sa le ka no itlogela so mmangwane wo go bolelwang gore o tswa go hlapiša mmagwana nnoši a ba tla le ena a ba a swara stopa a swara le bitla le ya kwana nna ke ne bothata lena o tlho o mo etela le ena o tlo a etla ka geng a re etelana re bolele ka phone go bontšha gore ga lelwe o bona ge go diragala eng re kopana gantši ka di-funerals le a dumedišana ra dumedišana fela go etawa and then jwele ka bana ba e leng gore le dula ka ga bolena le tlhokofaletse ke motswadi ke mang wa le tlhokometseng kudu a gona motho a re tlhokometšeng le te tlhokometse ee le bitla la mmago wa le tseba ke a le tseba wa e malome a sa le tsebe wena o le tseba mola malome le kgaetšedi age a ke re ka tšatši la funerale sa le a ngala a tsamaye mang malome a ngala kae ga geno okay first stop se fetšo kena a ngala a sepela so a zange a boloka a usa gage and then nna ebile nako eo sa le ka no tepotšiša gore kgane wae a sa tle a tlo boloka kere so le nna nto ile yang kgopiša ke nto e leng gore ndirile gore ke se ka molatelela ke tle ke mmotšiša dilo tše dintši because of they went through a lot together ge mama na le bothata na a founela yena mmotša re malome sole tlhokomela letsogo tafoleng ngwanaka a mmotša re malome sole le yena ga na le bothata na a kgone go founela mama a kgone mo founela le bošigo re robetše a re sister ke na le bothata mo sole so gore yena a se ka tla funeraleng ya gage a ba a ngale nto ile yang kgopiša ka kudu
wena o nagana gore malome o ngadišitše ke eng dikgong la mmago ebile a se ke be a mmoloka? O ngadišitše ko gore obvious ba mmoditše maaka. A ke re bona ba mmoditše gore mama hlokofetše Monday e le gore o hlokofetše Sunday, and then dilo ka moka tše di diragala ne ba sa mofe di-update. Wena wa o bo sa mofe ka baka la re ola ke mmago ene o ke malome go ene bo le gona o bona ntongwe leo? It's because of everyone ra shupa ena ka monwana. A shupa malome ba re o dirileng? Ba re ke ena bolaile mama, and e le gore le mama ga before a tlo hlokofala le yena na rata gore a re mehle le mehlena ga a tšwile ga re o ile ditaoleng badimo ba mo hlapa matsogo. Ba mo hlapa matsogo ba re dikgomo go hlabana tša hlaka le teng. Okay. So ba mmotša ka malome ba mmotša le ka mamgolola wa number 2. So nna ema pele ke mmago ba tšwele a ile o nyaka tša bophelo be ba mmotša ka batho ba babedi ba mmotša ka malome ebile ba mmotša le ka mmamogolo. Ke ka mokgwa yena na mpotša nna ke next side yen. Okay. So that is why nna bile dilo tše ntši ke sa nyaka go di latelela because of šetše ka moka ba šupa yena gore ke yena, and nna a sa nka ka tšwa sa ga gona mo ke ileng kae ba ileng ba mpotša gore malome ga go dirile so or mamang o dirile so go padile ke ile kerekeng ke kena kerekeng go ne ba profeta ba bantši a gona motho a ileng a mpotša taba tšaka until today. Okay. Re pele re ya ka mola go moroka ka mola ke nyaka go kweša something. Malome o lla ka gore seseage o hlokofetše mmangwane age o be a rwele maikarabelo ka moka ga ona mo e leng gore malome o kwagala se a kgotsofala go ya ka mokgo mmangwane a gatileng dikgato ka lego la seseage e le go mmago. Malome o re ga ke tsebe gore na kgaitšedi ya ka o boloketšwe kae. Wena o re lebaka la gore malome a se ka tseba ko gore o be e be e se karolo ya poloko ka baka la gore ga se atla polokong ka baka o ngadile. And then ke ne le potšišo mo malome taba ya gore o se ke wa tseba gore sesea go boloketšwe kae go tloga voice note e kwagetše go tshwenya kudu mara motlogolo o re o wa tseba gore mmage o boloketšwe kae. Nkane ge o sa tsebe gore na sesea go boloketšwe kae o sa ye go motlogolo wa gae go bontšha lebitla la seseago? Ke tloge ke ile re ile di-social working ka baka la gore ne re ga sa kwana ka bona gore ntho e one ka gore re ngwana ke ngwana ka go no tshwana malome motlogolo go no tshwana re ke le tatagwe ka re a ke ye di-social working and then ke na le ngwana o mongwe wa gae wa bofetšana di-social work mo gone di ka re hlahla di a fetša taba ye. Ge re fitlha di-social working ka e hlaloša nna ge ke fetša o e hlaloša di-social work di a be di a re lena ntho e le dirileng e wrong a ba hlaloša social work ya re ge le wena witness o ka go thabela gore wena ka wena se se diregileng mo go mmago le malome a gago like ngwaneno ba se ke ba go botša ka lekgo gore go diregalang ba go patele ba go utele a re aowa a ra go ngwane wa gae wa lasbon wa ngwanyana a re ka baka nkare na utswitse death certificate ya motlogolo a re wa bona go utswa death certificate ya mmago motlogolo o le mmangwane ntwe o e hlokomele ka motshwane tlatla go direla kotsi and then lena fanang di-phone number go tloga mo leye lo bontšha maloma lena bitla la usa gage ka ema ka bona e ka ba taba ya last year ke emme re tswa di-social working a bang ke batla ba tamela gore ke re o fihla bitleng leo aowa mmangwane le yena o tlile a tla re ne re tlo fetša taba a se ka tla le bona gape le yena e tlela nnoši jaanong ke ka gona nna ke feditse se ke tša sephetho sa gore ka gone tabe ka bokala ke ngwanešo ke kwa bohloko. Malome ge o bona a ke re sešo se ba mongwae ebile mollo o tšhuma motho wa o oretšeng ge wena o bona bana ba sa bue ba re a re go bontšha lebitla wena go padileng jwale ka motswadi ya bona gore o ba latelele gore banna
ke nyaka go tseba mo se se a robetseng gona le lekgong le ga o tsebe gore na se se a go robaletše kae ntwe e diang gore o fe bana ba task ya gore e swanetše e be bona ba swanetšeng ba tle go wena ba tle ba go tšee ba e go bontšha lebitla ntwe e dirang gore wena o sekebe wa ba lata jwale ka bana gore ke kgale ke le emetše le ile le tlo tla le kgono a latla e rieng mabitleng lo mpontšha lebitla e hlotše ke eng ntweo wa tswa re hlola keng o kolela mathomo ga bolela gore o ile a reng o ile a re ka moka family e solela nna ene le nna ke na le letswalo gore ke kene ka lapeng la usaka ke nako fele ke sa ka baka la gore se ge ke kena go ka tla go kry-a gore go ba le bothata ba re ke nna ke nto e ne e ntšhuša ka mata is that's why ke tsere matsapa gore ke tloga ke ye di-social working e be tsona social tse di tlong go kgone gore di bolele le bona and then ba tle ka lapeng re lebitleng le nako yo tlhoboga mtlogolo wena jwale ka ge motho go bolelwang ka ena mo e le mmago o ne bothata ba gore malome a tsebe gore mmago o boloketswe kae nna ke ne bothata a o ne bothata nna a ke ne bothata le gore a tsebe ne ebile a ke ne bothata le malome anyways a ke ne bothata le motho le go sa forogo ka motšea malome wa go mmontšha mo mmago a robetšeng nako nngwe le nngwe nna nka meša nna le ona ne ke tseba gore wa tseba because of sale ba re ke malome a thadileng nna ka be ka makala ka re nna malome o thala jwang le bitla la usa gage kgane motho a thalele ke malome a gage na so nna ne ke tseba gore go thadile malome ke ntwe nna ne be ke e tseba rock wa bona mo mo re tlo bua ka la bone beke ya go feta ke boletse le mmangwane ka founu o ba bolelang ka ena ya ke boletse le ena ka founu o kwagetše e le motho wo a swereng taba tše ntši tša go feta tše batho ba ba di bolelang and then ke na le bonnete ba gore le gone jwale mmangwane o theeditše kapa ge e ka ba o be a se a theeletše go nne le ba ba mo founetšeng ba re theeletšang ke tloga ke ne le bonnete bo bofeletseng ba gore go sasa ke tlo receive call wa mmangwane and then mmangwane o tlo nyaka o tla mo ala bone yeo ke na le bonnete ba yona yeo mmangwane o tlo nyaka o tla mo ene ge mmangwane a fitlha mo a tlo bolela tše dingwe tše e leng gore yena o a di tseba le ba ba di tseba goba tše dingwe ba di tsebe ba se ke batle ba tšhentšha tše ba di boletseng le kgono gore go nwa le ba tsebe gore ge ba bolela mo ba bolelela tlhakore la bona le tše ba di tsebang le tše ba di boneng and then mmangwane ga a tlo fitla mo a tlo bolela tše dingwe o tla ba bolela tlhakore la gage le e leng gore ditaba di boletswe yena a se gona so malome ba šupile yena ka monwana gore e ka ba yena a bolaileng kgaetšedi yage malome o feditše a ngala lehung la kgaetšedi yage a be a fetša a sa ye polokong malome o bolela gore o tšhabile go šalašala taba a lebitla morago ka baka la gore o be a ka se ka ga bongwanoki goba kua lebitleng mola e le mogononelwa ke a gakanega malome o kwagala o kare ka lekgula sesiago o be a hlalosetšwa gore go diragala eng yena e se phate ya poloko a kere gonu jwale ge kgaetšedi ya ka e ka hlokofala ga ke nagane gore ke tlo emela re batle ba mphounele ba mphe ditaba ka founu ke swanetše ke ye and then ge go arrangiwa dilo tša dipoloko le gore kgaetšedi ya ka e ya go bolokelwa kae ka mabaka a rileng ke be ke le karolo ya go organiza poloko ya kgaetšedi ya ka malome ba be ba misleader ka founu ba mo roma kua a boa ya kua a ya go kolomaka ga mokgekolo a tseba lekhu le tlo ba ga mokgekolo ganeng ba le tšhikile lekhu le ga sese ganeng malome ge go be go arrangiwa e be e se karolo ya go arrangea funeral ya sese ya ge na ya batho ba ba bileng phošo ke ba ba boditše malome gore a kolomake kwa nna sa le ka ba botša mama ga bajo o ile a bolela a re yena a nyaka o ile o tšwela kwa ga koko marapong
ka ba botsa ka re mama gore ena ga a ye kwa a ile o tswela kwa then bona ba decide ba nnoši gore ba emisha kwa then mama re molekile le la bone ka la boraro ba mpotsa re ile feta marapong ka barela ka re mama e tša re se ka ya kwa ro feta straight and la bone bošego la ntse ebile a sanka ka robala ka ba ka ba botsa ka re nna ebile a ka robala and then ebile mama ha a ye kwa ke bona ba dirileng wrong and then le gona ebile le gore batho ka moka batho mo believer goreng ke malome wa dirileng dilo ka moka ba itšege ba boa ba re motho a bolaileng mama ga a fihla ge stopo se kena ga a fihla o tlo ya toilet ga beno nna ka mmona nna ne ke le ka ntlong okay mara ge ke kwa ba lo itša re ga a fihla a fihlela ka morago ga toilet ba re na ile mo hlola ko ra ro mmeile ka morago ga toilet ke bone se se a emisha letsogo e fa se se le kopelwana le Dumelang. a re ngwaneso Nna ke kgopelo hlatsela se sa witness a ke tšang go se bolela gone jwale. Nna mamogolo taba gore ausake ke ngwana mamogolo wa ka malome ka butaka ke ngwana mamogolo wa ka ke bana ba motho ne okay nna ba boditše bana ba usaka maka gore mmago bona o hlokofetše Sunday of which mama bona o hlokofetše neng Saturday mamogolo o tšere mmago bana ba Saturday a ba jwa ga fihla kwa a zanka a robala a hlokofala the same day ka receive a call mamogolo a re o se swa kushonile mara ngicela ukuthi ungabatsheli ukuthi ushonile kwami wa bona mamogolo nna ke mmona ke re mamogolo ke mmangwane ao bo mma gore nna ke bana ba motho ka mmotsa ka re mamkhulu kanti wa imele ngingabatsheli yinto kumele uyifihle lapho ngoba vele umuntu makashonile ushonile kubhalile wa bona hayi ungabatsheli ukuthi ushonile la kwami mina ubatsheli ukuthi ushonile esibhedlela cause nna ne ke se gona mo ne ke le motho o tinola majwala okay fine ka tswa go yona jigi ka lehukaya go ausaka ke fihla ha o tshwantse re hloboge o tletse dilo tsentsho mo mahlong di hlare melomo ke mkhwedu amkhulu kanti why se simas ne re mmitša mamncane kanti why mamncane nje ara uputa ku Steven uyombulele mina ngisebenze isidumbu kuthini amsale muva uyombulele uyazi ukuthi wenzeni so that's why ngisebenze isidumbu motho latile muhu ali1 moshareng how's that possible awele yena ali1 ammereka amohlapisha ali1 go sena le motho eleng gore mo khapile a fetša mokwe a tore ke malum Steven ka motšaka like malum Steven o keina eng go bola ngwana mmage o keina eng rawa o thagile ka yena wa berekisha so nna tatswa ke bereka stop o se berekile ona le man stop ka bana go rena mo cause nna ne ke dula kwa go yena mamogolo ne ke dula ga gage mamogolo ke motho eleng gore ne re rato isha batho sekontiring ka bomawane a matsha ba le mapona re ba hlapishe no re ba sa apara ngwaneso sorry re ba hlapishe ba hlapisha ke lena rena wena le ma mo ka ditšhuana kwa go gage mara bana ba gage a ba dire dilo tseo batho ba le a ba tseba a re ba tsebe ne re kgona le go ba phumula makaka re ka re ba phumula ba te senyeditše ba re ba phumule ke rena mmamogolo wa gago o ne le batho ba ileng gore balwetse ba kgona go hlobola ba ikwa lena lo ba hlapisha ba te senyagarela ba robetse rena tshwantse re ba phumula rena ditšhuana bana ba ga ba tshwanno ge re gana re fiwe dijo re kherishiwe ge re ya sekolong hlapisha balwetse re ba kenya dipafo ene yena mamogolo sala re hlapisha ka dikgogo tše ntsho a re botša ka ge e le gore o tlosha senyama mo go rena ka kgogo tše ntsho ne ke dula kwa a re bofa le dithapo tše ntsho mo mathekeng re lora re namelwa ke dilo bošego re dira tša thobalano so nna ka bona gore man dilo tše so a di normale ene a zanke ka diragalelwa ke dilo tše so even le kokwa ka le ga tlhokofala a zang a ke gopole ba re ba re hlapiša ka dikgogo tše ntsho mara nkore ke boele moragonyana ga nnyane man o boletše gore lebele ya go hlapiša batho ba sa apara ka dikore ka re ge ke go botšiša gore batho ba le a ba tseba wa re a re ba tsebe ke balwetse ba gage mosegare le a ba bona le ba le bona ba etla ke balwetse ba gage gore ba dula kae a re tsebe ba dula kae and then ba te tshenya jwang mo e leng gore a se batho ba ba kgonang go titirela awa ba bangwe ba jwa ba matla ka di-wheelchair yena wa ba bereka ga botse ke batho ba nnete batho ba and then wena o nagana gore
go ya ka mokgo o boneng poloko le tsamaiso ya mmagongwano le ka mokgo le phasetswang ka le tlhapišwang ka kgogo tše ntsho le apešwa dithapo tše ntsho matekeng le robalwa ke diphoofolo tsoko o nagana gore tiragalo ye ka moka ye e bolela eng? Ke nagana gore mamogolo o tseba gore go diragalang ke ena mo dira dilo tše ka moka because of why go na le o mongwe le ena o dula gona kwa bana ba ge ba hlokofala ge ba thoma ba re 1 year ba bang ba hlokofala le ba thoma ba re 3 months ba hlokofala o mongwe o na le 5 ya bana ba ileng gore ba hlokofetse and mamogolo ke ngaka mara a kgone gore a re thushe a re alafe dilo tša rena re sepele ga botse mara ena o bereka ka batho ke ngaka. Ke kwele malome a re yena o tswa go thwasa go ngaka mamang mara ga a tsebe gore mamogolo wa lena o tswa go thwasa ka a thwasa mara o tseba dihlare o bereka ka batho a alafa ke yena bo bolela pa ore a o tsebe gore ke ngaka bua ke yena o so nna sa le ka mmotse ka re mamogolo o kgone go alafa batho ba ka ntle go dilo tša bona re sepele ga botse hleng rena o sa re thushe re tlhokofalela ke bana re dia miscarriage o mongwe o bolokile 5 ya bana ene go a kgonagala gore weni o boloke bana ba rena o sa fele pele o no ntšha tšhelete o boloke o sa re thushe ene a o botse motho tshwantse be sephiri di-family di se ka tseba wa e tshwantse gore yege so ya be e le gore ko go fapana go a rena mo go tlhokofaletše ke ngwana o mmoloka a le one family a e tsebe bana ba ke ba mang ke ba mmangwane kapa ke ditlogolo ke cousin a ka le ena bana ba gage 5 ya bona ba hlokofetse wa bo 6 ko e leng gore sala ya go malome salomonyana malome wa phela le nno a monyake ka jarateng ya gage a re ngwana a monyake ga go ba gore wena o tlhokofaletše gone ke di miscarriage tše 3 le ngwana mo one wa hlokofetse o bodukile ke mmangwane a nang noši aowa nna ba ka ke ga nna sa le ka tšhaba kwa ema pele wena o kry-ile di-miscarriage tše 3 ke le kwa ga mmamogolo and then ngwana wo a belegilweng a phela a hlokofala bo sa dula kwa ga mamogolo ke imile ke le kwa ka tloga ga mamogolo ngwana wo wa kgona go mmelega mara a hlokofala mara e ke ya bathong ba ntšha ena mamogolo and then cousin ya gago ye o bolang ka yona ke ngwana wa mang o reng o tlhokofaletse ke bana ba i5 like nkare like bommagore bommagolo like bana ba motho and then o tlhokofaletse ke bana ba i5 ene ba phela straight ba bang ba na le 8 months ba hlokofala o mongwe o hlokofetšana le 1 o mongwe hlokofala ba re 3 months 3 ne hlokofetse ba re ya di 3 months o mongwe o hlokofetša ile re ya ngwaga o mongwe hlokofetšana le 8 months and then go phela o mongwe o ileng gore a buti ke ena mo thušitšeng ka ena na bajo a ya go a buti le nne o sa phela o kena sekolo ko mogolo o na le 8 years so mmamogolo a monyake ka jarateng ya gage ngwanong. Alright, ke gopela re ye tle mo gannyane sesi wena ge mmamogolo a ya go bereka mmago a mo tšhatša ka dihlare a ya go mo hlapišana noši polelo e re o bolaile ko ola malome ebile ge setopo se tsena malome o tlo ya ntlong ya botshwela mare toilete le be le dumeletše mmamogolo go a go bereka lejwa kere bo motswala mama le sese ka gona mamogolo wa ka ke bona ba ileng gore ne ba tshwere dilo tše ka moka so ba re ba nyako mmereka gore a se ka tla a kgona go mmerekiša then a fetša mola dilo ka moka like ne ba di nyaka go nna so le nna ne ke sa bereke ne ke kena sekolo tšhelete nngwe le nngwe dilo tša mabone ga ya re ne mohlagase a re emenyana ka go tsena maboneng ke nyaka go tseba gore na wena ke mmagola ba robetse ene boole o mogolo a kere manna batho ba ka moka ge ba senya letšwa dilo tše ka moka be le dikwanelo tša gago le bona na ke potšišo yaka bona ba mpoditše gore ba ilo dira ba ilo mmereka a nna ke ra ke tsebe gore ne ba ilo mmereka jwang wena o bonala gore o a kgola gore mmago bolaile kuola nna kere bona wena o kwagetše gore o a kgola gore mmago bolaile kuola ka gore o re polelo e rile ge setopo se tsena ola o tla ya ntlong toilete ene o ile ene wena ra o tsebe ka gore bo le ka ntlong o ne o kwa o hlalosetšwa ene mmago ga gone motho a ka mmerekang ka dihlare lena le sa tsebe ene a gone gore motho a ka ya go bereka setopo sa mmago lena a nang noši ntle le tumelelo ya lena gore a ile o hlapiša ke mamogolo
o kgopetse ke sesa ka ngwana mamogolo wa ka then le motswala mama gore ba a tsamaye ena a motlhapise because of o sa itela ya ka ga ke re mosharantse o se ya buswa so ga e tla so a motlhapiša and nna e le gore ne re kwane ka goreng sesa ka ngwana mamogolo ka tshwantshe a ekua ile motlhapiša are because of nna a ke ne tšhelete ka mošagare le nna a ke ne tšhelete already I have spended a lot witness so motho o re bolelang ka ena o tlo tla mo ka labone o tlo bolela nnete potšišo e re be le dumetse gore a senyeletswa na if ke a ke re ke tlhokofaletšwe ene le kwele bohloko e re nna ke be ke kwele ba re ke malome ka re bole le nna ke kwatile mmaka ka se tlhokofala fela se wa tšea ke batho wa ikwešiša be le dumetse ba dumetše gore a ile ba ile modiri wena bo se wa dumela nna ne ba mpotša anyways ne ba sa mpotšiše dilo tše dintšhi alright witness malome yago wa mo tshepa wena no ke a motshepa nako le ne ke sa motshepe no gore ke motshepetse because of ke itša ka re ke dutše ke nnoši ke re ka nagana gore okay mama o tlhokofetše a ke tsebe gore o apereng sa mathomo sa bobedi ba retse ba re ka funeral re se ka lla ga kgonagala gore motho a tlhokofale o se ka mollela alright motho a berekileng letswa la mmago wa motshepa ena o tshepa o laileng le seke la lla le o laileng malome ke yena a bolaileng nna ba ke ne bothata le bona a ke nna ke tse gore ba bakang mare wa bona gore go bakilwe ka mmago gonne le wena o tsebe gore mmago o apereng gonne le wena o tsebe gore mmago mo a leng gona o robetse jwang ba tlhobogile mmago ba bone ditlhare tša go fapana mo go yena nna ne ba retse ba re se ka motlhoboga so nna ke motlhobogile mara a sanka nna ke boditše ke motswala mama a re mamogolo ola wa kua o re se ka motlhoboga re se ka hloboga ka lehu total because of re ka hloboga le rena re tlo molatela alright malome o boletše gore ba re o ne tšhweni e tšhweu o ne noga tlhogo tše 7 le a etse bapolelo o lena ya tšhweni a ke e tsebe and noga gore e na le tlhogo tše 7 a ke tsebe o tseba ya tlhogo tše kae ke ole ba re o na le noga mara gore e na le ditlhogo tše kae ore jwang a ke tsebe le mang a re malome o ne noga nna ke kwele ka ntweng ele ka ngwana ntweng ngwana mamogolo wa ka o wa last born a gona molato magagešo ke kwešiša gore taba rena e tlo bua mo kalabone malome nako ya rena e retile ka pele ba beng ba bolela ditaba a ba be gona re tle re kweng taba ye e feleletše ka mokibelo ke jiša nyoko kua gae magagešo ke na le mathasane a e leng gore ba ya nyokong batho ba ba sokotšeng ba seneng selo ka gae ba hlokang go kwa tša maphelo a bona ditlaišego ke kgopela batle go na le bana ba ka ba mpoditše gore tate rena re lokile ditaola re a di tseba dihlare re a di tseba re kgopela go tla go hlatsetša bitša ba jwago batle re ba phekole le wena o kwe meloko le metswalle ke kgopela gore le batameleng re tlilo thoma ka 10 ya forogo ka mokibelo ba lokologang magagešo le katla then re tle re thušaneng ka go bona taba e ka labone e ya boa ka thokwe malome ka kapa ke lebogile kudu